سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ እምበር ሎሞን ከም ወትሩ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ዜናታት ኣገዳስነት ዘለዎም ልዑል ሸፈነ ዝወሃቦም ዘለዉ ክንፈልጦምን ከነስተውዕለሎም ዘለና ርእሳት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ናይ ሎም ኣርስቲ እቲ ናይ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዘሎ ኢራን ክትሃርም ምዃና ብተደጋጋሚ እንድያ ትሕብር ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ሰዓታት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝቐረበ ይመስል እቲ ምልክታት ዝረአዮ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ መዓልቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ወይስ እንታይ እዩ ከም ናተይ መረዳእታ እኳ ካሊእ ክኸውን ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ብሓፈሻ እቲ ኢራን ክትገብሮ ትኽእል ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ዳርጋ ንፁር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እስራኤል ከቲ ግብረ መልስናቱ ክትህቦ ትኽእል እንታይ ክመስል ብዓብዩ ድማ ነቲ ዞባ እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘንፍቱ ዘሎ ምልክታት ከምኡ ድማ ኢራን ትህቦ ዘላ መጠንቀቅታታት ንእስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዞባ ብተደጋጋሚ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣሜሪካ እውን ባዕላ ነፍሱ ዝኻለ መጠንቀቅታ ሂባ ዘላ ስለዚ ኩሉ ኣተሓሒዝና ክንርኢ ክንፍትን ኢና እስከ በዚያ ክንጅምር ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ፃውዒት እዩ US goes to the polls. Iran is threatening to launch another attack on Israel. The Ayatollah told a group of students at the weekend that the Islamic theocracy would launch what he described as a tooth-breaking attack against the Jewish state. Joining us now is the executive manager at the Australia, Israel and Jewish Affairs Council. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ንምርጫ ኣብ ትዳለወሉ ዘላ ኢራን ድማ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክትገብር ከም ትደሊ ዘላ ኣገላልፃ ናቶም ሪኢኹሞም ዶ እቲ እስላማዊ ዲክታቶራዊ ወይ እውን ኣውቶክራሲ ኢራን ነታ ይሁዳዊት ዲሞክራሲያዊት ዓዲ ኩሉ እቲ ኣገላልፃ ብግምጠል እዩ ኢራን ቅድሚ 2 ወርሒ ድያ 3 ወርሒ ምርጫ ናይ ፕሬዚደንት ገይራ ፕሬዚደንታ መሪፃ እያ እንታይ ክትገብር ነይርዋ ዲሞክራሲ ክትከውንን ከይትኸውን እቲ ኣገላልፃ ኩሉ ግዜ ነቲ ፀላኢኻ ከተሰይጥኖ ከም ሕማቅ ጌርካ ምግላፅ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ዝጥቀመሉ ታክቲክ ምዃኑ ንግረ መንገድና ክንመሃሮ ዘለና ኢና ኦኬ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሎሚ ዝተፈጥረ እውን ኣይኮነን Joel Burney. Joel, thanks for your time this evening. This threat from the Ayatollah comes one day after Iran's former foreign affairs minister told Lebanese media that Iran now has the capacity to produce nuclear weapons. Now, Israel chose not to target Iran's nuclear facilities in their bombing raid last month. ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ማእሲ ዘጋጥም ዘሎ ሓደ መዓልታ ቀዲሙ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ዘሎ ኣብ ናይ ሊባኖስ ሚድያ ኣብዚ እዋን እዚ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከተፍሪ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ገሊፁ ነይሩ ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ድሮ ሓደ ካብቲ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር የብላን ዝብል ዝነበረ ኩዌሽን እናተቐየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢራን ኒኩለራዊ ፓወር እንድሕሪ ኮይኑ ድማ እቲ ኣልቲሜት ወይ እውን ናይ መወዳእታ ዲተረንስ ወይ እውን መፈራርሒ ነጥቢ ዝጥቀመሉ ነገር እንተሎ ኒኩለራዊ ኣፅዋር እዩ ስለዚ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዎ ሃገር ከተፈራርሆ ወይ እውን ክትሃርሞ ኣይትግደድን ኢኻ ምክንያቱ أدين دحر بهم قتيلو تلها هم كبتفع كفتر سلزخل حجز الله تو درجة إيران دما ما نمسعته يكونن نيكولا روات وارنا خد جبر كتقوي كم تخلن دروجيرات تكتل هم تخل معناته مسحاد إسرائيل زبالها جر تكراخر تلها إسرائيل زبال دما أنت عينك كان خمزر له أمس حافا بيفكا ويجلد يكونس قزامة ما ترايز ليكا حجر ما ليبانوس متمات ليكا أنت كبرها خمزغولو معريم عقم أنت زي بلكا أنت عينك سقم تغوزهم زغولو درون أب غزة سميت زولنا 43 شحن إلى 43 شح كم زغونة نجيب سي ميديا حبيرني ربط عربة مالتات سألزي إسرائيل انتهى كتجبرها كهم تغل بتيور ده يكون نسبة أكبر يري وصلوا زلوا التي زد اليوم زبلة نتي نيكولا رواس وار زفريلز ولا زلوا بوتا كن حرمين أنا بلوني فكروا سلوا زلوا أنا جد اليوم تقالاتي فهم نتي بومب اليوم زغونة نجار كجبر نفسه ونوكل خال مالك. Was that a mistake? Well, thank you both for having me tonight. Look, obviously the rhetoric coming out of Iran is a serious and quite concerning escalation. The fact that Iran is now suggesting that it can break out to produce a nuclear weapon and then ultimately, and God forbid, use it, it should not become as a surprise to people as my organisation and many other organisations and governments around the world for the past couple of decades have been sounding the alarm about Iran's nuclear program. Let's be honest, they have highly enriched uranium up to weapons grade and past weapons grade material. They have the delivery systems. The question is as to how long it can actually take them to break out. On current estimations, it could be in the matter of weeks, if not by more conservative estimates to be about 3 to 6 months. So a nuclear Iran is not just destabilizing to the region. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ እዚ ካብ ነዊሕ እዋን ንሕና ንሰርሓሉ ዝነበርና ወይ እውን ንዓለምና ንልምኖ ዝነበርና ንኢራን ክንሃርም ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንከይትሕዝ ኢልና ንዛረበሉን
ንጭድረሉን ዝነበርና ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣከሙ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ዘጠራጥር ኣይነበረን ሕጂ እንታይም ክብሉ ጀሚሮም ዘለዉ ንድሕሪት ክስሕቦ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ትሪእዮ ኣለዉ ቀደም ኢራን ቀሪባ እያ በቃ ናይ ቅድሚ 2 ዓመት ወላ ቅድሚ 5 ዓመት ናይ ኣዋርሕ ሕቶይ ተሪፍዋ ዘሎ ናይ ገለ ቀሪባ እያ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ከንታይ ኢራን ኣይሓዘትን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ኦልሬዲ እቲ ኣፅዋር ክትሕዞ እንድሕሪ ክኢላ የብላን እኹል ኣይኮነን ፅቡቕ ኣይኮነን ብርቱዕ ኣይኮነን ዝብል ኣቋናፅባ ዘረባ ክጥቀሙ ክጅምሩ እዮም ምክንያቱ ንሪኦም እቲ ሚድያ እንታይ ዝብል ዘሎ ንራሽያ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣፅዋር ናቶም ኣረጊት እቲ ኒኩለር ከምዚ ዶ ከምዚ ዶ ማለት ኩሉ ግዜ ናይ ፀላኢኻ ናይ ምናኣስ ቋንቋ ከም ደሞ ተርእዮ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሓሳዊ እንድሕር ኢልካኒ ኦኬ ሓሳዊ እንተዘይኮይኑ ግን ቅድሚ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ናይ ሰሙናት ሕቶ ተሪፍዎም ከም ዘሎ ኢሉ ነይሩ ስለዚ በቲ ናቱ ካልኩሌሽንስ ድሮ ቀደም ወዲኦሞ ከም ዘለው እዩ ዝገልፅ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ናበይ ገጾም ክኸዱ ይኽእሉ ብፍላይ ድማ እስራኤል ምስ ምንኣስ ናይቲ ሃገር ኢራን ኣዝዩ ሰፊሕ ሃገር እዩ እስራኤል ግን ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ ስለዚ ወላ እውን ሓደ ክልተ ቦምብ ናይቲ ኒኩለር እንድሕር ከማዕብሉ ክኢሎም ንእስራኤል ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ሓደ ኒኩለር ንብሙሉእ እቲ ከባቢ እቲ ሃገር ነቲ ካልእ እውን ከጥፍእ ስለ ዝኽእል ምስቲ ምንኣስ ናይቲ ሃገር ኣብ ግምት ምእታው ማለት እዩ into the Middle East, but is destabilizing to the globe. And governments, including Australia's, including ours, has a responsibility to stop Iran at all costs from being able to do what they want and to obtain that nuclear weapon. Joel, I just want to ask you a question with regards Iran threatening to attack Israel. Obviously, we've got the US election in just a couple of days. Would that factor into the Iranian regime's thinking on when an attack might take place? I think it's a fair assumption to say that it does play some part in their calculations as to whether or not to strike or not. But we need to understand exactly what's been fighting since October 7, a 7-front war, where the head of the snake is clearly the Islamic Republic of Iran. They're on the ropes at the moment. Make no mistake, with Hezbollah and Hamas in the debilitated state that they're in currently, and other proxies, including the Houthis and militias and እጅንታይም ዝብሉ ዘለው ምናልባት እስራኤል ኢራን ኣብዚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረበሉ ዘሎ መዓልታት መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል ትኸውን ወይ እውን ነቲ ምርጫ ኣብ ግምት ኢትያድያ ትኸውን ነዚ ትገብሮ ዘላ ነዚ መጥቃዕቲ ንዝብል እንታይ ትብለሉ ኢልዎ ክኸውን ይኽእል ከይከውን ይኽእል ግን ብሓፈሻ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣላ ምባል እዩ ዘድልየና ንሱ ድማ እቶም ኩሎም ናታ ልኡኻት ዝነበሩ ኣዳኺምናዮም ኢና ንኣብነት ንሓማስ ኣዳኺምና ኢና ንሕዝብላ ኣዳኺምና ኢና ንብላ ኣሎ ኣድሄን ኦፍ ደይ ኢራን ከምቲ ዝድለይ ተተንከፈትን ኣላ ስለዚ ማለት ንሕዝብላ ወይ እውን ሓማስ ስለ ዝሃረምካሲ ኢራን ብፍሉይ ተሃሪማ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ እስራኤል ንባዕላ ተዳኺማ እያ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ናታ መዓት ብድሆታት ከም ዘጋጥሞ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ሊባኖስ ብዙሕ ሽግሪ የጋጥሞም ከም ዘሎ እዩ ዝነግሩ የስ ብነፈርትን ብገለን ገይሮም ብዙሕ ዕንወት ኣውሪዶም ኣለው ነቲ ሕዝብላ እውን ሓለፍቶ ሃሪሞም ኣለው ቀቲሎም ኣለው ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ተሓይሊ ናቱ ሃሪሞም ኣለው እዮም ግን بعيني حق دما أبت بايتا كم زخلو دما كم تزبلو زلو يكون زخونم زلو أبتي بايتا فيديوهات يوصل له تم حزب الله كما يجرم يهرموم كم زلو وين تعمز حزني إسرائيلويان أبرحوا قبل كده ودو خينا ميريوم أب جلك أتخلو بلاسو كأتخلو كم تكوت زخلو لك عبد زلو بوتا إن هرمو كم حسم يمز هرموم زلو معناه طب عبدهم يوم زلو نتعدم دما ننوي حمتات تدالو ولد دفعات زلو نتي إسرائيلويان سبويرو يمز هرموم زلو إسرائيل دما كتعنو دايات خلنبر وقت سعري الله لك كم أمريكا تقبرز نبرتي أمريكا بأفغانستان كده بعراق كده بليبيا كده ويقول يعني هذا أمبر وقاي سعرت وقت سعرت أمريكا يلا نبز حلفة 10 عامات زخدته تسعيرات وتس ولو إن 6 عامات دحريت 5 عامات دحريت تمليسكا ما فيتنام كيناتون تهيلكا تسعيرهم أي سعرهم يعني يوم سقتيلهم قال ملكن تسعيرهم سزي أمريكا ملو تعاوتات اللي زبال كينات يلا مجر ما يوكرين كعب عبيو زلوهم زي بلو من هيبهم كاو خاي سعر له لذي تي نعدي زي بالسبب نخص سعر عزي كبيد مخانو مجنزاب يدلي لذي إسرائيلون ولا نحماس وكاوشتهم يزلا كرسهم زلو للعامة قالن كيدا مالو سلم داخل سعر وزي كالو الداخل نايب لا الداخل هو مع تصوير نبع الحق طبخات الداخل كالها تي بليونات جنزبنا أمريكان أسوار عتيكا نتوقع كم حدا مخازننا نأسوار الله ودي يقولون كابي يمسوت أسوار كمان زي فلت جوجله نعوس إسرائيل كاتجهروا لنا جرا يكونن زي إسرائيل متأنو تكينا زقصرت متأنو عمان بقى تانية تمزنزلا تسوي لما تبع الإيران ون فنان رخيبهم درو
دايركت اتاك اب اسرائيل غيروم تراي يكونس كدغمون كسلسون دحاسب زلو زغا نبعلو نفس زخاله لوطي اب جيوبوليتيكاي ازي ጉዳይ ዝናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል እዚያስ ከንስማዕ ክምለሶ ንኽእል ኢና ሱ Starting the bulletin, shifting focus to West Asia now. Amid ongoing tensions with Israel, Iran will restructure its airspace for almost 40 hours. Iran has issued NOTAM, which is a notice to air missions, restricting airspace within the Tehran flight information region from 2:30 a.m. local time to November 4th, 6:30 p.m. local time on the November 6th. Well, the designated zone falls within Semnan province in north-central Iran, as you can see in the map in front. The region is known for hosting the Imam Khomeini Space Center. So Iran airspace nata تعطوا كم زلا يزن جرزلو تي airspace مال الدماء بسماي زي برمت كعتات كله سلازغل سلازي زي سمنان airspace مالتي تي زيادة تي أسوارتنا نيكولرنا يقولن زلومي مثلا كابلت 4 تكسب إلى 6 airspace ناتهم كعصوا مخانم نجرو مالو زغا maybe تزقبرو متكعتي أبزوان زي سلازقون دي ولا سلمتايو we don't know بحفشاقن تي متكعتي زي ترف إننا خوني يزمت زلو تي متكعتي زي ترف تراينا خوني يمتزالو ديكونس نكالو تهجرات أون زدلي متنقطع هيبالا زي متنقطع زون كريو كنفتنينا نمنتاي علامة مخانة زوهاب زلو متنقطع ASC. The center has historically been the launch site for both civilian satellite missions and potential military-related missile tests. The specified restricted altitude of up to 10,000 feet above sea level aligns with standard procedure for a ground-based firing exercise or the Israel and US of a crushing response. And of course, what we've just carried in this report as of now, the airspace from November 4th to 6th. And of course, we know those dates are, I mean, they have November 5th in the middle, and we know what that means for the US. What will Iran's True Promise 3 look like, and when is it expected? أجنتايو تي معصاونا كل أير توسخ دما تي زقبر زلو منقسقاسات بكل مداي كرا خلو نحد سفح زخونه complicated زخونه برتع زخونه قبر ملسي مدلاوات كم زلو يزنقر زلو جي زكي لا اسك انتاي مسألتي تثبت انت عينت متقعة تنصبان خليو I think it's going to be bigger than the first two. The hope that Iran had was that the first operation and the second operation would clear deterrence, would create deterrence. Iran is not interested in a war with anyone, but the calculation in Tehran is that if attacking Iran has no cost, these attacks would continue. We know that Israelis don't have any ethical limitations. They're killing 20, 30, 40 children on a daily basis in Gaza and Lebanon. The only هجينتايو زي تي قند أقدا ساب زلو إذا حجة تقبرو إيران زبرت عكاب تزحلفة كلته نلعلك خاون كم زغلي زنقار زلو انتاي مالتي زي من البات دين ذكر خنكون خلينا عبت مجمر يا زقبر تمتكعتي ور 4 بليو ني ملا علم نجيران امريكان خالوتن كتتقع مخانا بينك مص مخانو كندي خو مخانو كله نجيرا يا جيرا تزد مشماوي قبر ملس كم زنبري زنقر زي كابو وحد انت هذا تدهري ما مبزحتو انترسبتد كم استقبري يزنقر كلاك زيك تحرم كلا اكزاكتلي نجيرا دي نجرتن ግን ነዊሕ ርሕቀት ስለ ዘለዎ ድሮ ክበፅእ ከሎ ዝተፈሊጡ ነይሩ ኣብ ገለ ትስለያስ ናይ ኣሜሪካ ሳተላይት ኣንቢበንኦ ነይረን እየን ግን መፅኡ ግን ክትቋፀሮ ይካለትን እስራኤል እዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዕላማታቱ ከም ዝሃረመ ዝፍለጥ እዩ ሕጂ መበል ሳልሳይ ዝግበር ግን ካብቲ ክልተ ዝሓለፈ ሕጂ 200 ባሊስቲክ ሚሳይል ተኩሳ ዝሓለፈ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ዕላማታቱ ከም ዝሃረመ እዩ ዝንገር ሕጂ ትገብሮ ግን ካብኡ ንላዕሊ ዝበርትዕ እያ ትብል ዘላ ሶ ናይ ባሕቂ ሓደ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘተንብህ ምክንያት ከም ዝኾነ ምፍላጥ የድሊ language they understand in the eyes of the Iranian leaders is the language of force and they don't want to see a repetition እቲ ንዑ ዘግብሮም ዘሎ ምክንያት ድማ እንተደይ መሊሶም ኢራን እስራኤል ጠጠው ክትብል ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጡ ኢሉ እስራኤል ብፍጹም ጠጠው ክብል ይኮኑ እዚ ኢራን ትረም ኣይትረም እስራኤል ደጊሞም ክሃርቡ እዮም ብሓይሊ ጥራይ ዝርድኦም ኢሉ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ኣገባብ ገለመለ ገለ ዝበሃል ስለ ዘይብሎም ነተንያሁ ዝመርሖ ዘሎ እስራኤል ብጀካ ብሓይሊ ብኻልእ ስለ ዘይርዶ ናይ ግድን እያ ነቲ ኩነታት ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ክትብ ዘለዋ ኢራን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣይ ቲንክ ብዙሓት ኪላታት እውን ከምኡ እዮም ዝብሉ እስራኤል ጠጠው ክትብል ወይ እውን ይኣኽለኒ ናይ ዝብል መንፈስ ከም ዘይብሉ እዚ ሕጂ ዘሎ ምሕደራ ብጀካ ውግን ዕግርግርን ዕንወትን ካልእ ፖሊሲ ሃልይዎ ይፈልጥን ዋላ እቶም መሻርክቲ ኤውሮጳውያን እዮም ከም ዝብልዎ ዘለዉ ፕላን ዝበሃል የብሉን እቲ ፕላን ናቱ ውግእ ብምንዋሕ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ጥራይ እዩ
زعبيت بلان ناتو دما كما يجير كان إيران تودق كان إسرائيلاويان كتا زعبيت جيرو لكم يلو نتنياهو بزي قلت أقام نوي حوان بسلطان كتصنع يخلي سلازي نسو كوينات سلام بمخان بسلام بوليتيكا كنبر كم زي كل فلتي نتنياهو سلازي تكوينات نعو مغطلتنا وقو سلازغوني فريق كاغا ديفكايو شلل اللي كاي خدت فكا مالته يحسبني كابز بالمرداتا زغبر زلو مرجاني امريكا دما صنينا هنرينا نابي قصو تغيد خل انتي اي نصلوا كل وي خلابزي of what you see in Gaza and Lebanon in Iran, and the only way you can achieve that is to show that the cost of attacking Iran is extensive, and I think the third attack would be more extensive than the first two. When would it happen? I don't know. Generally armies want to have a level of surprise. They engage in psychological operations. They engage in. So, بحفشة كم زيلو نهلوي إذا كنا تعتزي نابي قصك مع بلغل إسكاب زين اسمع. I don't know about what other people are predicting or whatever they're saying, but this war is not even close to being over. It's really in its early stages. It's going to continue. I want to show you what. كمرة كونريل دوغلاس ماغريغوريو إذا كنا تعتزي كالو سب تايبل بزي قدس بناتي مرداتاكن مش كودا جينا أم جماري زلو إذا كنا تعتزي بلان. أم جمار قط كم زلو. لذي برتع زخانة مدرخ أبز بوتازي أم منجزين حيلتات زياتهم. برتع زخانة كركرن نوص إن كقاتم كم زخلي زنقر زلو. But Ambassador Danon, the Israeli ambassador to the United Nations, said and how he responded to a UN Security Council meeting that was requested by Iran in the aftermath of the attack by Israel the other day. Notice how his characterizations of things is not quite like they really are. Today they are targeting our capital. Tomorrow it can be your capital. Every إسرائيل أمباسادر بيونايتد نيشنز سب سكيورتي كونسل مثلا أنت عايز بتزلو لتزرباناتو كم يجرم نجارات نساتهم ناي وكيل ناي كل عالم كينهم نيراني واقوا خمسة لو يزنقر زلو سلام تاين عالم وكيل نيراني واقع إيران مسمن تواجهات فلت نسخة مسكن ديك تواجه نريا كلنا إيران مسمن تواجهات فلت سليم نسعدا مبال جزيء مثلا كم زجرم نحسوا زي اللي نجرنا تزاربك نسأل أتغام بلشاو نوح سرح لهم يا بزوان زين سبب بيمي كم كلام عشايل كبابيع عقرقرنا قبرت شقر فتيرات نبر زلا إسرائيل تبهلا قرية نتزوبا بملو شقر يرات اللي زلا ساعة على ملو استسمى معلو تو ستي سولوشن فلسطين تبهلنا إسرائيل تبهل نخلو أيدلني إلى حنقرا زلا ساعة انتاي بلان ناتكم نغازة حزب غازة تقتل لهم انتاي بلان ناتكم استبهلهم بلاني باللهم أي نقرون يوم بلاناتهم نتصورن ديو نتهم حزب ملو ماسنيتهم نتمريت موساديو ስለዚህ ፕላንኮም እዩ ባፎንኮም ኢሎም ክዛረቦ ዳ ስለዚ ስከፉን በረ በር ብተግባር ኮን ሪኡ ኣለና እቲ ፕላናቶም እንታይ ምዃኑ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓና ርእሲ ከተማና ምሳረሙ ኢራን ድሕሪ ናብ ናትኩም እዮም ክመፁ እንታይ ክገብሩ እዮም ክመፁ እንታይ ስለ ዘሎ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ እውን እኮ ነዚ ኩሉ ኩናት ጠጠው ከብሎ ኣነ ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘለኻ ኩናት ጠጠው ኣብሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ግበር ኢሎም ካለው ዓለም ምሉ ከምኡ ኢልካ ኩናት ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ኣብልዎ ካብዞም ኩለን ሃገራት ዓረብ ኣነ ጥራይ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል እያ ትብል ዘላ ኢራን እምበር ተን ካልኦትን እኮ ከምኡ ብላ እያ country within range of their proxies is at risk and their terror network is global. Two massive missile attacks, first in April, then again in October, each unleashed hundreds of ballistic missiles aimed directly at Israeli civilians. You know, a couple of things I want to point out there. First one, he keeps mentioning this aggression by Iran in April and then October with no context at all that both of those came in response to gross Israeli provocations against the destruction of an embassy building in Syria and the assassination in their capital. So, كزاربو خلو إسرائيل يكون معربا ميديا زتقامل زي إيران كلت تجزي متقعت إسرائيل كم زفتمتن كم زولفنا متقعت سلوزلوا كاب زيرو تبقيسا حيلا كتري لا تقبر زلا خم غيرهم يمزاربو إيران زقبرت كلت يوجن نخم خدجبر قديتا كم زهلوا غيرا سلا زهرمتها إسرائيل مجمرة إمباسنا تحريمهم دبلوماتنا تقتلهم كندي فتنة تغيرهم لهم الحرب كندي فتنة أيد ملسنا إيران عقمية بلاني لهم كوكو شوا مسؤول حيا كتملش جميرة دحيرهم أوش تحجرهم نبريزنت ناي تحجر نكو حقو سكا قبل زمزة مرحناي بوليتيكا مرحناي حماس أوش إيران كله قتلهم زيترا يكون دحريو نتهم حلفتناي حزب الله قتلهم قال قتلهم زي بزح نجارات مش قبروا قبر ملسيا هبة
ስለዚ ኩሉ ዝዛረበ ዘሎ ከምዚ ሓንቲ ከየጋጠመ ኢራን ወልፊ ኩናት ሃልይዋ ዝገበሮ ተገይሩ ይዛረብ ዘሎ እዚ ኸዓ ንቡር ተርእዮ ይባእታቶም city during the presidential inauguration, and yet he just continues to talk about how those things as though they're coming out of nowhere. Those darn Iranians. In 1967, Lyndon Johnson told anybody who would listen that if we did not defeat the Viet Cong and the communists in South Vietnam, we would end up fighting them in the streets of Los Angeles. All right. I listened to General John Abizaid in 2004, who was stopped by a journalist, and he said virtually the same thing. If we don't stop terrorism here in Iraq right now and defeat these people, we'll be fighting them in our own country. Well, we have Vietnamese in this country. We have Arabs. Most of them are successful businessmen, but none of them thus far, or I shouldn't say none, but the vast majority are obedient citizens. They work hard, pay their taxes. So we haven't seen this wave of terror that's always been. ኩሉ ግዜ እቲ ኣገባብ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እንታይ እዩ ንዓብዪ ፀላኢ ንረብሓ ዓለም ኢልካ ትቃለስ ከም ዘለኻ ኩሉ ግዜ እቶም ንኩናት ዝደልዩ ኣብ ኣሜሪካ እውን ዝጥቀምሉ ታክቲክ እንተሎ ነቲ ግብረ ሽበራ ኣብዚ ቦታ ዝጠጠት ደቢልናዮ ናባና ክመፅኡ ንዓድና እናበልካ ኢኻ ተፈራርሁ ነቲ ህዝቢ ምክንያቱ ኣብ ኢራን ከይደ ክዋጋየ ክትብሎ ከለኻ ሰብኣይ ሰማዕካን እዩ እቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ሓይሊ መፅኡ ንኣኻ ክሃርመካ ክትብሎ ከለኻ ግን ክስምዖ ይኽእል ንክድግፈካ ዝጥቀምሉ ታክቲክ We're being told the same thing. If you don't help us destroy all of our neighbors and everybody that we don't like, all of these people will inevitably come for you. The only way that we've had radical Islamists get into our countries is by letting them in, opening our borders, failing. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ነቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ዘሎ ጎረባብታ ኩሉ ንምጥፋእ ኣሜሪካ ክትሳተፍ ኢሎም ዝጥቀምሉ ታክቲክ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ Now, Iran has suggested that a truce in Lebanon and Gaza could soften retribution against Israel. But it does look like that Iran is sending mixed signals on potential retaliation against Israel, while it is suggesting that there is some sort of a scope of not that strong a response against Israel. It has also told the Arab countries that it wants to attack Israel in a higher intensity when compared to its last attack. ክልተ ገጽ ዘሎ ሕቶ ኢና ንሰምዕ ዘለና በቲ ሓደ ኢራን ዝተገራጮ ወይ ዝገራጮ ዝመስል ሓበሬታታት ክትህብ ቀኒያ ፀኒሓ ኣለያ ኣብቲ ሓደ እቲ ክትቦ ትደሊ ግብረ መልሲ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ፕሬዚደንት ፔዜሽኪያን ዝበላያ ዘረባ እዚኣ እውን ናብ እስራኤል ትገብሮ ግብረ መልሲ ከተፋኹሶ ወይ እውን ከተቃልሎ እንድሕር ኮይና ብዘይ ቅድመ ኩነት እስራኤል ኣብ ቀዛ ትገብሮ ዘላ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክትገብር ኣለዋ እሱ እንተገይራ እቲ ክንገብሮ ንኽእል መጥቃዕቲ ዳግመ ግምት ክንገብረሉ ንኽእል ወይ እውን ከነጉድሎ ንኽእል ኢና ኢሉ እንተዘየለ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክትገብር ምዃና ነተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ዓረብ ንኣብነት ቀጠር ቦምበርስ ናይ ኣሜሪካ እዘን ኣፅዋር ኣብ ዝትሪእዎን ፀናሕኩም ናብ ቀጠር ኣትየን ከም ዘለዋ ኣብቲ ከባቢቲ ብዙሕ ኣፅዋር ናቶም ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸዓ ሓደ ካብቲ announced the deployment of additional air and navy forces to Israel to boost its defenses. Now, giant B-52 nuclear-capable bombers are among the arsenal heading over. Washington says it's designed. So then bombers bahala nuclear atswar ክስከማ ዝኽእላን ክትኩሳ ዝኽእላን ነፈርቲ እንኮላይ ኣትየን ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ቅጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብቲ ቦታ የምፅእ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ንእስራኤል ንምድሓን ማለት እዩ እዚ ኸዓ እስራኤል ዝኽእሉ ክፍክሩ ከለዉ ሓደ በይኖም ሓይሊ ሃልይዎም ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም ኩሉ እቲ ዝፍክርዎ ኩሉ ክንገብር ክንከል ኢና ክብሉ ከለዉ ኣሜሪካ ስለ ዘላ ጥራይ ኣሜሪካ ከየላ ምስ ኢራን ብፍፁም ምንቕ ክብላ ኣይክእሉን እዮም ብፍፁም ብሕም ክብሉ ይክእሉን እዮም ዝብለኩም ዘለኹ ንኢራን በይና ክትዋጋ ኣፅዋር ስለ ዘይብላ ኣይኮነትን ድፍረት ስለ ዘይብሎ ምክንያቱ ኢራን ግብረ መልሲ እንድሕር ሂባ ክትሓስዮም ከም ትኽእል ፈልጡ እዮም እዚ ድማ እቲ ክውንነት ኣሎ ገሊኦም ናይ እስራኤል ቫይረስ ኣብ ርእሶም ዝኣተዎም ከምኡ ክትብሎም ከለካ ከጉርዑ ዝደሊ ተሓክዚ ግን ዋይ ኣሜሪካ ትመፅእ ኣላ እስራኤል ኣነ ሚሊታሪ ፓወር እያ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝወዳደርኒ የለን እያ ዘላ ኦኬ ከም እንድሕሪ ኮይንኩም በይኖም ዘይትገጥሞ ባይ ዘ ወይ ኣሜሪካ ትደልየና ዘላት ኩናት በፍንጫ እዮም ዝኣትዉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ እስራኤል ኤፓክ ዝበሃል ነቲ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝቆፃፀሮ ከይፈተው እዮም ዝኸዱ ዘሎ ረብሓ ዝበሃል ከም ዘይብሎም ፈልጡ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ዝበሃል ከም ዘይርብሖም ምስ ኢራን ንሳቶም ኣቕሞም ኣኪቦም ናብ ቻይና ወይ እውን ናብ ራሽያ ክጥቀምሉ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ግን እታ እስራኤል ትበሃል ግን ኣንፃሮም ናታ ረብሓ ስለ ዘገድሳ ንኣሜሪካ ዘይኮነን ንረብሖም እዮም ዝሰርሑ ዘሎ ስለዚ እቲ እስራኤል ዝበሃል ናይ ብሓቂ ሓይሊ ሃልይዎ ነፈርቲ ኣለዎ ሚሳይላት ኣለዎ ፀረ ነፈርቲ ኣለዎ ኦኬ ከምኡ እንድሕር ኮንካ ደንበይንካ ግጠሞም they can't ከምኡ ዝበሃል የለን
كل انتن هجرات أصغارنا أبو كم تعلون نتير ديفنس سيستم ناتهم تكون نفرت تنسيا نتزمت ميسايلات أم كل خلق تقميم سلزي كلاتهم تزاريهم يوم إيران لك كم تتزارار يوم تأخاخيبهم نيوكرين تدقيمهم مريدنا يوكرين سراويتنا يوكرين تدقيمهم نراشا كتكم زفتنو لك عبز دماء كمينا نرزلنا إسرائيل أمريكا نعد إنجليز نكالوت هجرات متيوم إسرائيل نحجزوا يتي مدقعتن نفس مكل خالنا إسرائيل دفت أمزلوا زي ما تكون النكردانا just to send a clear message. The Secretary of Defense ordered the deployment of additional ballistic missile defense destroyers, fighter, squadron and tanker aircraft, and several US Air Force B-52 long-range strike bombers to the region. Secretary Austin continues to make clear that should Iran, its partners or its proxies use this moment to target American personnel or interests in the region, the United States will take every measure necessary to defend our people. Now, the US says it's protecting its own citizens as well as كم زنريز دلنا أمريكا كله جنجف سخنة وتهدرا وعامناتها بمستاف ني إسرائيل كتكلا خللا كلنا جرك تجبر مخانا ربحتاتنا تابو زلو كتحلو مخانا إيران يكون سخنة ناتا مشارفتي زفتنو مدكعتي ملو بملو كتساتفلون ني نعاني محقاس كتكمل مخانا يا تنقر زلا زكلو حجينا ملا سبتارستي. Assessment of the situation in West Asia right now. So I think there are two different issues in play. One is what's the prospect for a serious ceasefire between Israel and Lebanon, Israel and Hezbollah, and there I think the likelihood is more fighting for the foreseeable future. Neither side seems to be holding back. Hezbollah continues to launch missiles on northern Israel. Israel keeps pounding Hezbollah targets in southern Lebanon as well as on the coast and in eastern Lebanon. The American delegation was there just a few days ago, came home with nothing to show. تايز بلزلو تي كونتات ولا حنتي ناي نابصبوق زخيد ملكت يبلون كابنا ابو مس بقرب از قبر زولا منغو اسرائيلن ترايتنا اسرائيلن حزب الله انز قبر زولا نحرو قينو حزب الله روكيتاتنا تقسن اسرائيل نتي سمين دي ولا سمينا وقفالناتهم سب سلام كنبر كم زي كلن وتهدروا علاماتاتاتهم دما تارجت يقبرالو اسرائيل دما كم وترو برتو زغونه قبر ملسي بمقبار نتي كتماتات ناي دبواو كفالنا لبنان يغون ولا بيروتون ببرتو تحرمو كم زلا يزنقر سلازي امونغوم سفيه زغونه مصبلوات ناي حيل كم زلو يزقل زلو سلازي اذا كسلا كساب زلو تنا ايران غداي تطوق قبل كم زي كونه وي ونتي ايران كتغبرو تدلي مدقعت دي غبر ملسي قدن كله مخاني. So I don't think we're going to see much movement on a ceasefire between Israel and Hezbollah, certainly not before we see who wins the US election and how that affects the region. And secondly, I think Iran is in a difficult position right now. Israel just took a strike on its air defense system, on its ability to produce fuel for its ballistic missiles. Now its key oil production facilities lack the S-300s, the air defense system that they had. They can't get more of them because Russia is busy fighting a war in Ukraine. So I think the Iranians are going to be treading carefully here, knowing that they're exposed if they take a strike at Israel that then triggers a serious, widespread. حجي زال ضربات زبلا زلو اسرائيل ابتز قبرته مدقعتي ابز حلفوان اير ديفنس سيستم ناي ايرانن كمر ما باليستيك ميسايل صرحلو فابريكاتاتن كم زعنوتي زنقر زلو ناو مالت نسخاتكم كاناتكم قمقام سدو هذا سب اير ديفنس سيستم ناتو تحريم انتلو اصوار دفري لبوتا تحريم انتلو انتي زقبر سلام يزدلي كواغا يدلني اصوار زي بلو كواغا يدلني مدقعت قبره يفتني معناته قبره ملسناتو تزي بالكا كم يقرا كتتك تزي it's just تنقرات اي قطاطمني كم تنسم زبلو زلو اير ديفنس سيستم ناتا تحريم له ديبوزيت ناتي اصوارا قميطاتو زنبره تحريم تقاصيلو انتلو قينو بمنتا قرادا كتارما تفكر زلا مالتي ويون اسرائيل قبره ملسن كقبرو مخانم طفيوم ديم زقبرو زلو يزي اتا زربا ايتمثليا يس تحرم كفال كم زلوم ግን ከምትን እሶም ተጸበይዎ ከምቲ ኢራን ዝጽበይዎ ዝነበሩ ዓይነት ጉጥኣት ስለ ዘይወረዶም ናይ እስራኤል ዓቕሚ ሪኦሞ ስለ ዘለው ምዚኣቶም የዋጻና ክንሃርሞም ንኽሊና ከነወድኦም ንኽሊና ዝብል ኮንፊደንስ ስለ ተሰምዖም እዮም ንኢራን ክሃርሙ ንእስራኤል ክሃርሙ ወሲኖም ዘለው እምበር ከምቲ ዝብልዎ ዘለው ኩሉ እቲ ነገራት ንድሕሪ ኣቃፂሎም ኣለው ደን ግብረ መልሲ ክብሉ ዝኽእሉ ግዴታ እውን ኣብ ማይ ነበሮምን ምስተኻለ መንገዲ ንሰላምን ንምቁራፅነት ንዳይ ተኽስን ምተጓየዩ ነይሮም ምክንያቱ ኣፅዋር ተዘይብልካ ብምንታይ ክትዋጋ ኢኻ ብበትሪ ዲኻ ክትዋግኦም ስለዚ ኣገይን ኣብዚ እውን ኣገዳስነት ዘለዎ ምስትውዓል ዘድልዮ ነገራት ንርኢ ኣለና
كل سب دما كسؤال له اوكي هجي ابزي نشتي نسمع مو نبنا امريكا حل فيه of Israel's strike. Now it's vowing retaliation. What changed here? Yeah, Hannah, look, Iran suffered a blow in the retaliation from Israel, an embarrassment, and frankly, its defenses were destroyed. And so that is something that the Supreme Leader, he understands he can't allow, rhetorically at least, for it to appear as if Iran is now weaker as a result, but it is weaker. I don't think that these threats are any indication of imminent strike. Certainly our intelligence community is watching, the Israelis are watching. We have a significant military presence in the region, in addition to aircraft carrier groups. So time ዝብሉ ዘለው ኩሉ ግዜ ተመሳሳሊ ቋንቋ ኢና ንሰምዕ ናይ ትዕቢት ቋንቋ እዩ ንራሻ ወላ ሓንቲ የብላን ሰራዊታ መይትዩ ዓቕሚ የብላን ሰሜን ኮርያ ክሕግዝዋ መፅኦም ዘለዎ ፑቲን ስለ ዝወደአ እዮም ዝብሉ ኣብ ተግባር ክሪኦ ከለና ግን መሬት ናይ ዩክሬን ካብ መዓልትና መዓልቲ ኪሎሜትር ብኪሎሜትር እና ወረሮ እናሓዞ ዝኸይ ዘሎ ሰራዊት ናይ ራሻ እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ ቋንቋ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ተዳኺሙ እዩ እቲ መንግስቲ ዘለዎ የብሉን በቃ ቢልዩ ገለመለ ይብሉ ፀኒሖም በቲ ካልእ ክትሪኦ ከለካ ድማ ኣብ ተቕድሚት ክንሪኦ ከለና ሰራዊት ናይ ኢራን ባጀት ናቱ ብሰለስተ ዕፅፊ ክውስኽ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ባሊስቲክ ሚሳይል ናቱ ውሽጢ እስራኤል ክሃርም ከም ዝኽእል ተፈልቲ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘረባ ዝደልይዎ ዳ እምበር ኣብ ኩንነት ዘሎ ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድሊ ነዚ ኩሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ተራ ክህልዎ እዩ እስከ ንእሽተይ ብዛዕባ ንስማዕ CNN political director David Chalian is over at the Magic Law Firm to break down which states Trump and Harris need to win the White House. Wolf, here it is. The path to 270, the red states are in Trump's column, the blue states are in Harris's column for the purpose of this exercise. And we've got 7 remaining yellow toss-up battlegrounds. So እዚ ትንሪኦ ዘለና እዩ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ወይ እውን ንፕሬዚደንትነት ከም ካርታ ከም ጌም እዩ ጌም ዓይነት እዩ ሚድያ ብጌም ገይሩ ይፃወተሉ ክንብል ንኽእል ኢና 270 ኤሌክቶራል ኮሌጅ ክትበፅሕ ክትክእል ኣለካ እዘን 270 እንድሕሪ በፂሕካ ጥራይካ ፕሬዚደንት ክትከውን ትኽእል ናብኡ እንተዘይበፂሕካ ፕሬዚደንት ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ቀይሕ ቀይሕ ትሪእዎ ዘለኹም ስቴትስ ሬድ ስቴትስ ዝበሃሉ እዮም እዚኣቶም እቶም ናይ ሪፐብሊካን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ እተን ሰማያዊ ትሪእዎን ዘለኹም ድማ ብሉ ስቴትስ ዝበሃላ ሳትንካ ዴሞክራትስ እየን እተን ብጫ ተሪፈን ዘለዋ እተን ወሰንቲ ዝበሃላ እየን እቲ ምርጫ ብአን እዩ ክውሰን መን ነዚአን ብጫ ይስዕረን እዩ ትሕቶ ኦኬ ንቐፅል እጅ states. And as you know, those battleground states are razor thin. Look, if these are poll of polls in the battleground states, no clear leader in any of So the battleground way when مواقع بايتا زلو من وصلوا دما أريزونا رأيوه نشتي advantage ناي دونالد ترامب 40 شعاتن كمالا 40 شعاتن دماني دونالد ترامب جورجيا انت خيتك 40 شعاتن نورث كارولاينا انت حرمتيها 40 شعاتن then بنسلفانيا انت متيها 40 شعاتن سلازي نيك تو نيك فيت علو ميشيغان 40 شعاتن كمالا 40 شعاتن ترامب كم دما ويسكوزن 40 شعاتن ب40 شعاتن سلازي دارجا بتعمي تحناني قومكم زلو يزنقر زلو زي ميديا دبس عليكم زلو CNN يو ناي كمال هاريس تسقعيو ناي دونالد ترامب يكون سلازي بحفشا كم زبلو زلو أزيز تقراربه مريجا كم زخونه مزارب them in any of these battleground states. So this is razor thin. So what is the path to victory for each candidate? Well, the Harris campaign will say that their best, most direct path to 270 electoral votes is through the blue wall. If she were to win Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin, she'd be at 270 electoral votes and the next president. But what if Donald Trump repeats his 2016 victory in Pennsylvania? So ni كمال هاريس بغليلو نزن سلسلة هارمنز and states تحريمة كلتن سبعان كتبزح تخليها بقمتالو نتي بنسلفانيا تبهال بالتعمي زورا درولا زلو ستيت نعا دحري دونالد ترامب تعويتوا أبكو تشين عصرت شدشن تعويت الله نيرو مثلني الذي ساون أقدس نتلو Trump repeats his 2016 victory in Pennsylvania. Then Harris drops down to 251, and she has to go hunting in the Sun Belt to find some more votes. Certainly, if she were able to flip North Carolina from red to blue this time, that would get her knocking on the door to 270, and then maybe Nevada behaves like it has for Democrats in recent cycles, and that would put Harris over the top in that scenario. What about Donald Trump's path? Well, let's reset the map. 7 yellow battleground states, and Donald Trump's most direct path is to hang on to North Carolina. That is the state he won by the narrowest margin 4 years ago. In fact, it's the only state he won of the 7 battleground states.
And let's say he flips Georgia back. You'll recall he famously lost it by just fewer than 12,000 votes. So let's say that ends up back in his column. And let's say he does get that Pennsylvania victory repeated from 2016. That's it. He'll be at 270 electoral votes. He doesn't need any of the rest of the battleground states. But what if Harris does pull it out in Pennsylvania? Then where does Donald Trump go for the next 19 electoral votes? Well, even if he were to win Nevada and Arizona out west, that still would not get him to 270. He would need at least one of the other remaining so-called blue wall states, such as Michigan, and that would do the trick and get him over the top. ስለዚ ዝተፈላለዩ ማቴማቲካል ኢኩዌሽንስ ወይ እውን ተኽእሎታት እዮም ዝርዩ ዘለዉ እቲ ዳርጋ ማድነስ ወይ እውን ናብ ፅላለ ገፁ ዝኸደ ምርጫ ኢና ንርኢ ዘለና ባይ ዘ ወይ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ፖፑላር ቮት ከም ዘይኮነ ብዙሕ ሰብ ኣይኮነን ዘምርፀካ ብዙሕ እቲ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ዝብልዎ ነጥብታት እዩ ስኻ ነፍሲ ወከፍ ስቴት እንተስዒርካያ ብምሉእ እቲ ናታ ነጥብታት ናይቲ ዴሌጌትስ ናይቲ ስቴት ናባኻ ይዝኣቱ ስለዚ ዳይሬክት ዲሞክራሲ እውን ከም ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ብቁፅሪ ህዝቢ ዝመረፁ ኣይኮነን ዝምረፅ ኣብ መንጎ እዚ ናይ ስቴትስ ሲስተም ከም ዘለዎም ምፍላጥ የድሊ that's why ድማ ፖፑላር ቮት ኣይኮነን ዝዕወት ናበሉ ዝዛረቡ ማለት እዩ at 283. Let's go to John King. He's at the Magic Wall. You know, and John, you know, it's those individual groups, whether you're talking about Arab Americans in Michigan or Jewish voters or Puerto Rican voters in Pennsylvania, you know, everyone's talking about such specific groups because we keep hearing about how this is one of the tightest races in history. We'll see if that's really the case. How do you see it 2 days out? The data tell us it is the closest race in the 10. This is my 10th presidential election. There's never been one this close according to the numbers, but they do sometimes break late. So you should prepare yourself for any possibility of outcomes. ኣዝዩ ዝተቐራረበ ምርጫ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ናይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሪፖርት ገይረ ከምዚ ናይ ሕጂ ዝተቐራረበ ምርጫ የለን ነይሩ ኣይፈልጥን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብጣዕሚ ዝተቐራረበ ብጣዕሚ ህልኽ ዝመልኦ ምርጫ እዩ ዘሎ split back and forth between the states, or you could prepare yourself that one candidate does have late momentum and runs up most of the battleground states. Either one of those scenarios, a sort of a split decision, a boxing match, or somebody sweeping most of them is possible. So let's go through some of the numbers and why do I say that? Let's start in the blue wall states, right? Look at these. Forgive me for turning my back. I just want to stretch this out a little bit so people can see it more clearly at home. This is the CNN poll of polls. You're right. There was some new New York Times data out today. There are some hints of maybe a little bit of Harris momentum in there. The Sunday before the election, I always lapse back into caution mode, right? Let's be careful. Let's let people vote. Let's be respectful of the process. And let's look at the average of the polls. That's the safest way to do it. So ኣብ መብዛሕትኡ እዚ ፖልስ ዝበሃል ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኒዴሞክራሲ ሞር ፌቨር ዝገብር እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እቶም ናይ ሪፐብሊካን ብዙሕ መልሲ ሂቡን እዮም ወይ እውን ኣይርከቡን እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ሲኤንኤን እንተኮይኑ ንሲኤንኤን ዝከታተሉ መብዛሕትኡ ግዜ ዴሞክራትስ እዮም ስለዚ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ 49-46 in Wisconsin. So you could say Harris is a lead. That's so close. It's, you know, that's a statistical tie. But 48-46 in Michigan, 48-48, an actual tie in, of course, battleground Pennsylvania. So let me just shrink this down and take it off to the side a little bit and put it down here. And then we'll do this one. So that's the blue wall states. What about the Sun Belt states, right? So forgive me again. I just want to stretch it out. North Carolina, Trump with a 1-point edge. That's the statistical tie. No clear leader. Georgia, same thing. Trump 49, Harris 47. So the Trump campaign say we're ahead a little bit. I would say then that means who turns out is going to affect that. In Arizona, again, Trump consistently has had a tiny lead in Arizona, small lead in Arizona, 49-47 again. Certainly advantaged Trump by the numbers, but within reach for the vice president. It's that close. So, you know, when you look at all this and you talk... As you get read, where would win Nevada in that case? It's out right now. Whoever... ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ በዳይ ምርጫ እዩ እንታይ እዩ ግን ክሳዕ ክንዲዚ ከምዚ ኢሉ ዝተጨቃጨቀ ከም ዝኸውን ገይርዎ ዘሎ ንዝብል ኣብዚያ ስምዑ ዶናልድ ትራምፕ ንኽመፅእ ሰብ ይደልዮ ኣሎ እዩ ግን እቲ ስታብሊሽመንት ዝበሃል እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ድማ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እስካት ሪተርን ስማዕ እዩ The big question, though, is Donald Trump capable of allowing people like this to steal his thunder, to steal the limelight, to shake things up? Or is he going to insist that he be the front man himself with the first time? People whom, if they do get appointed to positions of power, will be able to shake things up. The big question, though, is Donald Trump capable of allowing people like this to steal his thunder, to steal the limelight, to shake things up? Or is he going to insist that he be the front man, that it has his stamp of approval on it? And what happens when they challenge him on some core? እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገይሩ ኣሎ ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ቲም ሒዙ ይመፅኡ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣገዳሲ ቲም ኣብዚ ምርጫ እዚ ድማ ክዕውድ ዝኽእል ዝተባሃለ ቲም ሒዙ ይመፅኡ ዘሎ I know he has sat down with people like RFK Jr., Tulsi Gabbard, Tucker Carlson, and others, and said these are Elon Musk. Whether you like them or not, it doesn't matter. They're not the establishment. They're the anti-establishment. These are the kind of people he should have surrounded himself with the first time.
people whom, if they do get appointed to positions of power, will be able to. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ቀዳማይ 2016 ክሳብ 20 ዝነበሮ ምርጫ ምስ ተመረፀ ፕሬዚደንት ኮይኑ እቶም ኣብ ምሱ ኣብቲ ካቢነ ናቱ ኣብቲ ናቱ መንግስቲ ዝኣተዉ ብሙልኣቶም ከም ዘሽክዕዎ ንሱ ዝደልዮ ዘይኮነ ንሳቶም ዝደልይዎ ንዑ እናታለሉ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ረብሓ ከም ዝሰርሑ ስለዚ መምስ ፈለጦም እናሰጎጎ ይወድይዎ እቲ ግዜ ስለዚ ወላ ሓንቲ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዝነበረ ዕላማ ከም ዘይጭብጥ ገይሮሞ ማለት እዩ ድሮ ሕጂ ድማ ኣንጻሩ ኮይኖም ንዲሞክራት ዝድግፉ ዘለዉ እዮም በዓል ጆን ቦልተን ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፍናቱ ዝነበረ ቀፂሉ ግን ኣብዚ ዋን እዚ ግን ድሮ ነቲ ስታብሊሽመንት ወይ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ተኣሊዎ ዝኽእሉ ሰባት ሒዙ ኣሎ ሓደ ካብኦም RFK ጁኒየር ዝበሃል እዩ RFK ጁኒየር ነቲ ናይ ጥዕና ዘበለ ኩሉ ሜክ ኣሜሪካ ሄልት ኣጌን እዩ ዝብላ ዘሎ ስለዚ ነቲ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎ ናይቲ ሃገር ብምሉእ እቲ ሲስተም ብልሽውና ዘሎ ክፀርገ እናበለ እዩ ዝጉስጉስ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ሓላፍናቱ ክገብሮ ምዃኑ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ንዓለምና ዓብዓቢ ነጥቢ መቐይሮ ክኸውን ምኽኣለ ካልኣይ በዓል ቪቬክ እንታይ ዓይነት ፖዚሽን ክቦም እዩ ከምኡ ድማ ቱልሲ ትበሃል ኣላ ዴሞክራትስ ነይራ ነቶም ናይ ዴሞክራት ፀልያ ናብኡ መፅያ ዘላ ታክር ካርልሰን ኣለው ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኢሎን ማስክ ብዓብዩ ነቲ መንግስቲ እዚ ኩሉ ገንዘብ ናይ ህዝቢ እናወሰደ ኣብ ዘየድሊ ዘጥፍኦ ዘሎ ጋቨርንመንት ኤፊሽንሲ ብምባል ባጀት ናቱ ብ2 ትሪልዮን ከም ዝጎድል እሞ ዕዳናትና እናጉደልና ክንከይድ ከም ዘለና ዝብሉ ስለዚ እዮም ሰባት እዚኣቶም ክሰርሕሉ ይኽእሉ እዮም ትሕቶ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ለውጢ እዚ ንክገብር ድልውነት ኣለዎ ዶ ይብላሉ to shake things up. The big question, though, is Donald Trump capable of allowing people like this to steal his thunder, to steal the limelight, to shake things up? Or is he going to insist that he be the front man, that it has his stamp of approval on it? And what happens when they challenge him on some core things like, well, you don't want to go to war with Iran, but that means you have to say no to Israel, but you took $100 million from this Jewish widow. Boss, what are you going to do? I don't have confidence in Trump. ሕጂ ሓደ ካብኡ ድብሎ ዘሎ እቲ እዞም ሰባት ኣምፂኦም ምስ ከኣቱ ዝብሉ ዘሎ ብዙሕ ለውጢ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም እቲ ሕቶ ግን ኣገለገሊዩ ይሰምዖም ዶ ይኸውን ወይስ ከም ትወትሩ ንሱ ዝመስሎ ጥራይ ክገብር ዝኽእል ኣብኡ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኢሉ ኣብነት ጉዳይ ናይ እስራኤል ኩሉ ሰብ እውን ይተኣመን እዩ ጉዳይ ናይ እስራኤል ንኢራን ክሃርም እየ እንድሕር ኢሉ ኣይተሃርምኒ ኢኻ ክብልዎ ዝኽእሉ ይመስለኒ ዋላ ንኢሎን ማስክ እውን እቶም ኣይሁድ ቤላ ገይሮም ሒዞሞ ዘለዎ እዮም ወላ ሓንቲ ኣንጻሮም ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣብቲ መጀመርያ ኩናት ናይ እስራኤል ኣብ غዛ ምስ ጀመረ ኣብ ጎኒ ፈለስጢማውያን ክኸውን ይፈቲኑ ከም ሕሱም ስለ ዝጨፍጨፍዎ ግን መርገፂኡ ቀይሩ ንእስራኤል ከይዱ ነቶም ገለመለ ረኺቡ ነገራት ኣተሃዳዲእዎ ማለት ስለዚ ኣንጻር ኣይሁድ ክኸይድ ኣይዋፅኦን እዩ ዋላ ንዓለምና ዝሃብተምካ ኹን ይካን ዱ ማች እዚ ሓደ ነገር እዩ በቲ ካልእ ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ 100 ሚልዮን ሂባቶ ዘላ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ እያ ስለዚ እስራኤል ዝተልዮ ነገር ንክገብር ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ዋላ ብዘይ ብሱ እውን ንእስራኤል ድሌታታ ንምግባር ድሕር ክብል ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እስላም እዮም ዝመርፅዎ ዘሎ ካብዚኦም ክኸፍእ ከም ዘይክእል ግን ፈሊጦም ኣለዉ ካብዞም ዲሞክራት ዘለዎ ክኸፍእ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ኢን ፕሪንሲፕል ንሱ ኣብ ኩናት ብዙሕ ኣይኣምን እዩ ስለዚ ንሱ ንባዕሉ በቶም ኣስላም እውን ክብሪ ኣለዎ እዩ እቲኣቶም ን4 ዓመት እንታይ ገይሮም ርኢናዮም ኣለና እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብ ዩክሬን ይኹን ኣብ ኤስያ ኣብ እስራኤል ኩነታት ኣብ ፈለስጢን غዛ ኩሉ ተራእዩ ኣሎ ስለዚ ካብኣቶም ብፍጹም ክኸፍእ ኣይክእልኒ ability to stay the course. At the end of the day, I think he's a fundamentally weak man, and that his biggest weakness is his hubris and his narcissism, his inability to delegate responsibility, his unwillingness to delegate responsibility, and as such, he'll fall victim to his most base behaviors, and he's not a diplomat. He's a man who gets angered very easily, gets insulted very easily. And when you're the president, you get insulted, you end up giving speeches before the United Nations Security Council or General Assembly where you shout out fire and fury, fire and fury. ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፅቡቅ ኣለዎ ግን ዲፕሎማት ካይኮነን እዩ ዝብሎ እስካብ ትዊተር ወላ ንዑ ዝድግፍ ተኾነ ጉድለታት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዲፕሎማት ኣይኮነን መልሓሱ ዝእክብ ኣይኮነን ብቐሊሉ ክሓርቕ ዝኽእል ዘየድሊ ዘረባ ክዛረብ ዝኽእል ከምኡውን ኣብታ ስርሑ ጥራይ ኣተኪሩ ፎከስ ክገብር ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ናብትን ድራማታት ዘይፍለዮ ሰብ እዩ ሓቂ ድማ እዚ ኩሉ እዚ እቲ ካልእ ኩሉ ፅቡቅ ከሎ ናይ ድራማ ንጉስ እዩ እውን ኣብተን ድራማታት ዘለዎ ጉዳያት ካብኡ ስለዘይተርፍ ድራማ ዕግርግር ሽግር ብመልሓሱ ነገራት ናይ ምፍራስ እዚ ባህር እዚኣት እዚ ኣብ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እዩ እቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ፅቡቅን ሕማቅ ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ እዚ ናይ ግብረ ሰዶማውነት እዚ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝግበር ዘሎ ገለ ንዑ
كأليو عبي عدل كم زلوا عالمنا دما بفلاي بزحات هجرات كابو سلام كرخبا خمس غلا كم بعلي كم يرتراو خين كخطري غلا دونالد ترامب بعلي يرترا أبتنا تريجستر كأتواي كلانين سلزي بوليساتنا أب أفريقيا أتوكرنا أب أمريكا ترى يسرزقون متتتاو يبلون بتوم أمريكا متتتاو بمقبار جنزب بمهاتروت أمز نبرت هجرات كسعنوايم ما بحقق كسعنوايم دونالد ترامب بفلاي بعلي لما أسكر ما بسلطان تمزيوم it's gonna be another level بات كمرت جاي مرت قدام هاي دما نفس زخاله حتى يزلو سلازي انت تمريتو بزح نغرات صبق كمصلو زخل كنتات كم زلينا نري جن اجين اتي كم تنريو زلنا بقليلو كمرتيو ويون كل نجر ابيدي كتبلات خلا يكون زيوم تقا استقراربه وددر يزلو امريكا درجه كومبليتلي تمقيله خمسه لينا نرزلنا زي كم زي تقا بصح مالو مالت هاجر لا خمسة لاي ممغال ترايك أيكون أمريكا قاتم زلو توم ريبابليكان ناي مودة تمرج علينا نقبر زلنا يمزلو زلو معناته كله فريدم اوف سبيتش ناتنا نات حسب كمقلات كمدو بزح فريدم سناتنا ديمقراط استتعويتهم كتفوا يوم يمزلو زلو كم سينسرشيب ناقبرو يوتيوباتنا حصبو ميدياتاتنا حصبو زقبرو زلو بخومو خطر سلازغونو إذا نجار دوك بالتقينو كسعارو كخلو لهم يمزلو زلو أنت تسعيرهم تايك قاتمي I don't know قليل جن كهونا يكونن بزح زي رجول نت كفتر ريبابليكان تسعيرهم دونالد ترامب تسعيره قليل كهونا يكونن بناتي مرداتك كم تانزر يزلو درجة بتعمي بيز ناتو كم حر حراني يزلو بتسك محجون تسريقنا نزل الأمنات نسلو زلو بزخين بتي نايلو مع حساب زخون ودينا لايك جبرو سبورت جبرو حساباتكم كومنت ما قدفوا دقفوا نزي channel نابلكو مزيار استزيار قد فكمه أبز زبان زي عود نخد كون سلسنا قد السنة بتاعت يديونا مجمريا سريكا جنزب ممسات رادي كونس نتزم تانا يا جنزب باقباب حزنا باقباب كنوفرو كنكيل ألنا زدما ستوك ماركت كم قداما يمرج عايزمت مخنيات بوحد جنزب نفزل على عبيت كنكيس لنخل بوحس من قدي فليتنا ألا لينا انتخيلنا نزع حقس بروغرامنا لنا اتخالاي أكندي نتدو موسكا قطع بتوسع السراح تقبر توسخ كيلتات نختهنس كتبقاس لك مغنيات كيلتات كانت عابيم أتاويتات كعب سلازخل سلازي أبترف جزينا كنمهارن كنعبن كنكلالنا أبتن خذوا قعزو كعجزونا زغلو اتصال سايدما حدش من جوتوت كون الناس خل بيزنس كنهنس علينا زيدما بتستمهارنا كيلت كون خل أب هوبنات ناس تمركوسك كون خل نزلنا خنقبر كعجز زغل بزع بروجرامات عبد الرحيم قرينا لكم علينا مسكون